Shubor nakaslem jong Nongsan Hima. President Meghalaya Government Contractual Teachers Association uba birbor yang tem menta kasngi ulapan banaba kinong hikai school contract kilarai ban penlong da ka jing shat ngan habandayam lane ka fast on to den kani ka jing pen bana kalami hadien ba ka jing kren hapreng kinong hikai bad menteri katanat puli puthi uba lakmen remboi ka klempoi shano naba ka sorkar kalayang skembet ha ka nongrem ba kamla banle ei halor ki jing dawa jong kini kinong hikai ka jing kren hapreng uba remboi bat kinong hikai hapo ka jing lam president katai ka ken hun uba berbor yang tem ha ka jing senran lang jo president ke hitu uba don bok dakhar kalane palat chiteng kenta ei ha secretarian Hadian balakut ka jengkren uba berbor daka mensim kabakhia bat kabadam ulayeng haka jaka kabadan mar persya bat ka sekretarian haka ba ulapen bena ba mau lembat ki wei pat ki para nonghikai kila shem yakarai ban shong shatngan haka de ka jaka hadu bakin dayam haka ba dei bat kani ulapan ru ka jing menjor na ki wei pat ki nonghikai Ulaken turu yaki seng ba pher ki balawan ban ai jinggershan bakim dei ban le ya kanu ka kam kabala ban wanra ya ka jing ngausi daga burom ki papa jongka jela prakoi ki pranong kai beton burom ki banela dan bersikata haga jinga ki jingi ulai suhun sega jinga sangti langjong pi adu menta Nakapat ya pi, tapi tu dia pun seorang aja. Dia pun pergi ke cincau mat, nama pergi ke cincau nanti jom yang mesti tu. Teh, namku apa long nanti tu kita ni kaya kebanai, tapi ni kisan mut ilasim hantai. Kata kalau tak, ngadu mentah instan no kafas antu dat hangne hagajaka. Muncul turun mereka, munculnya bagi cuaca tekanan itu daya bang ni. Datang ke tengah lawan orang, aku lagi sibuk. Lakukan part ekip bawa naik mesin yang ni, hak ni kepon, semua. Dan kita pun kisah balang dekat Bapuram, kita bawa naik mesin yang ni, yang tu ni benahai dan bensin keliang yang ni. Ani tu lagi jingsung untuk kapat pi, pun kerku yang pi. Nanta ki paipa ki kmi ki pa ki jonga ki bador kat pat nga di kapor ngai ko lai pi ke jeng dor kan ki jong pi da daga baburom snobha ba pin lai daga basuk pasai nang ne wat am le ai ke basniu ye kim nang salang nang namar ba ni don hang ne ha ka jeng ke badon burom jong ke jala ke jongi jan la da pi la le ke ai ke basniu ngalong ubas mo sitam kinai kai kontrak kita ki bas mo sitam na pleng baro semua kinai lam sim aji kekle ba pen lam lang banai pai cha ying hoi wat lang imyo ban kai yu jing yong so cha jing job hari ngi scam bo play ko mi no yang ni kata kadai ka bo play pular play jongi na kaleng jonga am tan sibun kitin bo play sibun jaga jingawan ai sim ke jongpi Sibenai mentatik, gimana manusia kuliah ni tang kini kitin pada isu. Ngi syukur pat ipi ba penyelong jai iswa sipor bat ngin saya pat ke garai ke ba ini simlang ke kepor muta. Kumni muslim syuhi bangin yo ban penbenai ke ba garai ke bangin simlang ni nak liang jum ini hikai. Kino hikai kin sim ya ka senjam bat ya garai ke juki ke ba kidon ya ka ban ya chakman lane banle hagno kerkom kasong hagarai ke juki de nak liang ka jonga hitang kita hikin mi syukur pat ipi ba ya menta nginam 4 peni kono ka jing ya purihurai kumarang ni nginyelong sa ba jajai bat ba ngindawa hi pala nak liang jongka sarkar MDA bat khamtam na ulakmen remboi ubadai go Minister jongka education ba minister jongka home ba lada umla amane ai yang nakam nakaliang ko jangai komisi ong ba ude benhar sukino ane chief minister ugurat suma ude benhar sukino te nakaliang ko jangai kai ba pli susnehi ba lada kin peni thane kabor
Henry wala kataro ini pejpat eka rai jong ki babun balang ki badai jong kini kinui kai jong kalawar primary school. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.